Muthenya umwe tu thutha wa kiama kia ODM kwanirira kuingata ambunge 10 kuma kiama-ini kiu, ateti aria maraingatirwo riu ni manjitie mitaratara ya gutigirira matigutunywo iturwa iria manyitiriire. Kugerera wakiri wao Kioko Kilukumi, ateti acio mandikire mwandiki munene wa ciama cia kiuteti kugiria maritwa mao kweherio register-ini ya kiama kia ODM o nginya riria ndũgamano gatagati kao na kiama kia ODM igatuithanio. Registrar hawezi kuwatoa kwa sababu kuko na dispute katika members na katika chama, na hiyo dispute haija suluhisho, inangoja suluhu ya mwisho ikiwa ni hiyo appeal tumefile leo. Oho ateti acio ni mandikire kiama kia ODM makienda gukorwo na giikaro kia mwanya kurora itua riu weru. Tunatafuta special session ya National Governing Council kuangalia tena hiyo uamuzi ya kuwaondoa kwa chama. Wakiri Kioko Kilukumi augite mekuhuthira njira ciothe iria cie thiini wa katiba niguo gutigirira ati ona kungithio ndu ateti acio meherio register-ini ya kiama kia ODM matigutunywo iturwa iria manyitiriire. Mahakama Kuu, unaenda mahakama ya rufaa na unaenda mwisho Supreme Court, na wateja wangu wako tayari kupigana mpaka koti ya mwisho ili haki itendeke. No ona kuri uguo, amwe a ateti aria maraingatirwo maugite kweherio kiama-ini kia ODM gutiramamakia na matirerira. Kwirira ni undu wa ki? Ni undu wa kuigwa mugambo wa andu, na mugambo wa andu niguo mugambo wa Ngai. Aca ona hanini. Ni ndaigwa horo ucio ndiramakire tondu ni njui ndi steadfast na ndi Jubilee. Na mimi nimesema sisi tunaendelea kufanyia wananchi wetu kazi bila wasiwasi. Maugite wao munene kwa ihinda riri ni kugitira iturwa iria manyitiriire. Tucoke tuthie court appeal, tucoke tuthie Supreme Court. Tuko make sure gutire mundu ratukia bunge ya bunge. No na mangika uria magwika by election yoke ndi tayari. Na ni nguruta wira na president na ngurugama na Jubilee na diretigira. Na sisi tunajua uchaguzi ni mwaka ujao. Kwa hivyo hatuna wasiwasi. Ningi maugite meguthie na mbere kuhurira ndebe kiama kieru kia Jubilee kiria maugite nikio makarugama nakio githurano-ini giukite. Gutire democracy ODM tikahenio ni mundu. Na nikio igwa nginya andu makiuga atiriri mundu ndangihota gwika atia, ndangihota ukorwo ukimwitikia tondu ni ukugaruruka any time. Thegia ya ateti 10 aria maraingatirwo, ateti angi 5 makamenya muthia wao kiama-ini kia ODM wakana kiumia giki riria maumirira ma uthuthuria wao makarutwo. Maina wa Wairegi, Inooro TV.